юратрым эп хирзем сире. Санада зім хуравырман. Нихшан да шуғы чырере, шак юрадой шухал меман. Вунза кырды ухсай яковен шак ергезінже, ун поэзиен төп көвевиян разагайны. Шак ківере тыман шыр сассы илденет. Чыры жутшандалық себежі сирбензет расла вылять. Яков Гаврилович ухсай пинде дағыржыр вон бірміш жыл ечук ойығын 26-тымышынче Пушкарт республикенче Пелебе районе кіреген Слакпуш яленче чуғын хрещен чемьенче журалны. Москва патшалық университетінче віренне, ондақ коммунар чывашла хажат редакциянче әшлене, Эпюрі наука батепче институтінче вайхуны, падыр елде тадачын бірде педагогика училищезінче чываш чілгібе литературине врентне. Тыван шыршывын аслы біршіне худшанна, пинде тағыр шырхерақта қырмыш жылчен, көнеке издательствин редакторы болны. Поэт пинде тағыр шырсагрывын олттымыш жылғы удуы еген жетчімішінче білні. Она Пушкарт республикинче Слакпуш яленче выдарна, он ячебе музей комплекс ергелене. Унын пуре утмыл көнеке патне лебичтлензе духна, шавынбекех вал Константин Иванов пулдарулы хешінчен, чываш енен юған живызым бешірі земшінчен публицистикал статья земшірні. Унын пулдарулыхне патшалық терлі орден медальбе хакланы. Ухсай Яковин поэзинчи шин сценария пызык вырын ешынать. Вăл тыван чӹлхине чундан юратаган, тыван халыға ытларах узы күрестеген шин. Шыр шинны, шырăшчене, тада выржы херенче паттыр салтак сценария. Шулла вӹри хулаураме сывара поэт шапла жырать. Чуран çуредепе е трамвай байы, керзелара билекцизем залне, шаплах вуладып эпе пайын-пайын шешен хирде вырман кенекине. Поэт тыван чӹлхене чундан юратаган шин сынарне ыста калыплать. Унынсы визенче час-часах тыван чӹлхешін тунзыхланы, унын тӹреклі сассыне чундан юратныне куратпыр. Выржы хиренчи паттыр салтак сынарне поэт аты күнчинчи тетрадь ярымра ыста калыпланы. Тар шыржинче де тетімре, шавра жүрене май эпкінеге жырадып, ына хам аты күнчинче усрадып. Тетвіл. Ухсай поэзиенче шутшандалық сценарий ойрынах пызык вырын ежынать. Шутшандалық поэзиям лирика геройне тазатса хват парашы дейін. Манын шумыр айынче чүгенсе сегес келейд. Мана шичім шишненчен шичі вай пырза кірейд. Тет поэт шумырзы вин. Тываня тузынчен тарса адашны пір-пілет келчі манын ялжине. Юречіндерні бек пырза ачашын тырать шырбеге веген хушшине. Кываккын, херлін, семісін, сенгерін, илемлі пиргірребе курынза үгеші тумламзем пиншер-пиншеррін. Хевеллі де, шапшуды да, таза. Поэтсы безінче кайык кәжік, евіш курык сценариземде паллы вырын ержынашы. Вулаза паллажыға унын хышпыр сывы ергезімбе.
Савы юры хиренче ворман болса юсепеп. Ворманды ебішсенчен, шитмел шитчен ытканза, вешне кайкыр кайык пек. Юрым земзедель жинчен шеклензе, ян раза, төреш пелет хушшинче. Ширна шамрак ухса якове перса винче. Кузымақсен пустой каппайланны булман. Халя чынныбехте ухсай үйцеве юре чываш шыржывенче жишмар, пөдем тенчебех хватлын янырайд. Чываш халыхен мухтамне шүлден жүлешіклейд. Ухса якове чываш поэзинче сумлыран да сумлы ятсенчен піре. Тыван шырын, тыван шутшандалығын, тыван халығын әмірсем тұршы пуянланса да шеріпленсе бұны ысхақылне, кымылтуымне, елы ергене, поэдымыр педехте курымлы югерзе гдартны, шав асранкыларме сынарсене тінче умне кыларны. Ухсайын түрлі енлі пулдарулы хепе еткері, чываш литературин ағақ мерджені бек. Бұл періншінде, шидес ыруземжінде, ырыда шуды тіслік болзадырайды. Яков ухсайын поэзия пире тыван жылгене юратма, шынеренде шыне хайлав зем ширма хавхаландарад. Итлесе бұқсамыр хам жирны ухсай шыры сывыма. Инже жыре каятып халі, ухсай журалны вырыны. Шут әмедімде чун хавалі, малдан мала чынет мана. Поэт чупса жүрене чышарым чынақ азамлы булмалла. Хистет мана сывы жырмашкын. Бұй хал парайт шыржалама. Ухсайын хиренже эп болдым. Хубақ курги ысталаза силби живне дуданза бұхрым. Ундан маскарым вырмана. Чырджун, үзендіран сасия, чун кіртнен ошын саламлад. Пушне таять ухсай жыржыве. Шыне поэт тен журалад.